Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrının 27-si çarşamba günü. 2 yıllık yerleşuv koloniyası. Bu Kreml idaresi altında çalışkan Mesjid rayon mahkemesinin Ilmi Umerovga çarşamba günü çıkargan hükmüdür. 2016 senesi FSB Meclis Reisinin muavini Ilmi Umerovna Rusya toprak bütünlüğünün bozuluvuna dersin çağrıvları sebebinden kabatladı. Bu vakit devamında yakalav tıntuv ruhi hastalar için hastahanede mecburen bulunuvunu yaşadı. İş cemaat arasında ciddi rezonansını doğurdu. Ilmi Umerov onun sebebini siyasi dep tanıy. İmaye Ilmi Umerovga çıkarılgan kanunsuz hükümge itirazını bildirecek. Bunu advokat Mark Feygin bildirdi. Onun sözlerine göre mahkeme İmaye'nin bütün delillerini көрмемізлікке ұрды. Үкімі ise ақылға уймай. Çünkü prokuror böyle şartlı müddetinin verilmesini talap etken еді. Bunun ile Feygin nasıldır bir oyunun alıp barılmasını farz etti. Çünkü Ilmi Umerovga evinde adi rejimi boyunca yaşamağa ruhsat berdiler. Hatırlatam, bugün Kreml nezareti altında çalışkan Mesjid mahkemesi Kırım Tatar halkının yetekçilerinden biri Ilmi Umerovna 2 yıllık yerleşuv koloniyasına mahkum etti. Ona karşı cinayi işini FSB 2016 senesi açtı. Onu Rusya toprak bütünlüğünün bozuluvuna yönelgen hareketlerge çağrıvlarında kabatlaylar. Bu vakit devamında yakalav, tıntuv, ruhi hastalar içinde hastahanede mecburen bulunuvunu yaşadı. İş cemaat arasında ciddi rezonansını doğurdu. Ilmi Umerov onun sebebini siyasi dep tanıy. К власти в Крыму пришла Кырым хакимиети жидди жинайы тешкилияттыр. Бу вазиятке бакмадан да бир кередейм. Ноктайы назарымны денештирмейм, фикримни денештирмейм. Кырым Украинага кайтарылмасынын тарафдары олуп калам. Украина Москваны Ilmi Umerovna azat etmege çağıra halkara şeriklерni ise Ilmi Umerovnun hükmü sebebinden Rusya'ya baskını arttırmağa. Bunu Twitter'da Ukrayna Dış İşler Nazirliğinin spikeri Mariana Betsa yazdı. Kreml nezareti altında çalışkan Mesjid mahkemesinin kararı cinayi ve kanunsuzdur. Bu Rusya'nın Kırım Tatarlarının aklarından geçmesidir, dey Betsa. Avrupa Birliği islahatlarga muhtaç Frankistan prezidenti Emmanuel Macron Sorbonne Üniversitetinde nutku ile çıkışta bulundu. O, Avrupa Birliği'nin daha da yekene ve rekabetçi olmasına çağırdı. Bunun için Macron Avrupa zonasını kuvvetleştirmeye teklif etti. Şu sırada umumi bütçetini ve Avrupa Birliği'nin maliye naziri vazifesini teşkil etmeye. Şu maksat ile Frankistan prezidenti yakında Kenya Almanya kansleri olabilecek Angela Merkel ile işbirlikini kurmağa planlaştıra. Macron'un degeni gibi Avrupa Birliği'nin islahatları boyunca noktayı nazarları musavidir. FRG kanslerinin ise Avrupa Maliye Nazirinin vekiletleri boyunca mevamı biraz başkadır. Au début de la prochaine décennie, Gelecek 10 yıllıkның başında Avropada umumi reaksiya kuvvetleri peyda olmalı. Umumi budjet tek güçlü siyasi yolbaşlık ile birlikte olabilir. Maliye nazarı ve umum Avropa seviyesinin parlament nezaretinden. Tek güçlü halkara para birlimi ile Avropa zonası Avropanı dünya iktisadi seviyesine çıkarabilir. Kalinovka patlavı diversiya olarak tanıla bunu Merkezi Region'un Arbi prokuraturasında bildirdiler. Şimdilik vaka yerinde tahkikat işleri devam etti. Prezident kenişçisi Yuriy Biryukov öz Facebook sayfasında yazganı gibi Anbar meydanın koruvu işençliydi. Onun sözlerine göre yangın uçucusuz tarafından meydana getirilgenine oşay. Bergen malumatına binaen gözetme noktalarından birinin Arbi hizmetçisi hücur seda hakkında bildirmege yetiştirdi. Birkaç saniyeden son açık meydanda patlavlar yangıramağa başladı. Kaçak prezident Viktor Yanukovich'nin adliyecisi Maksim Gerasko Rusya'da bulungan müşterisini ziyaret etip onun ile İmaye mevamını uygunlaştıracak ola. Bunun hakkında mahkemenin nevbetteki toplaşıvı vaktinde bildirdi. Hem de ziyaret akçasını Ukrayna devlet hazinesinden alacak ola. Mahkeme ziyaretini müsaade etti ama İmayecinin iş yolanması hakkında mütenasip vesikalarının vermesini şart etti. Bu mahkeme toplaşıvının başka
күнге кечірілмесіне әсас олыр, деді mahkemeci Владислав Девятка. Фақыт Гераськанын Януковичнын девлет хайынлігінің аққында ішіні огренмеге вақты етірсіз олғана аққында идеясыны mahkeme рет етті. Шымды адвокат дегені кебі 52 жылтан 22-сыны огрене. Чехия, Словакия, Маджаристан ве Полония Украинаға оның топрақ бұтынлігі, мұстақылігі ве авроинтеграциясы мәселелерінде қол тұталар. Бұны матбуат конференциясы вақытында Вышеград дорты мемлекетлерінің елчілері білдірді. Қатырлатқанлары кебі да 2014 сенесі Украинаға ердімнің әсас ноқталарының бір-бірі арасында бөлділер. Бұлар ислатларға эксперт ве малеви дестек гуманитар вазиетінің елештірілмесі уфақ ве орта бизнесінің инкешафы әсас ноқталардан бірі атор билері ве көчіп келгенлерге ярдым oldu. Киев туристлер үшін тапылмадыр. Бұл шаар алтында пайтақтаки етірімлар форумы кечті. Мемурлар Мұсафирханеве ресторан бизнесінің векелері, киносанайеве хай-тек туризмы саасындаки экспертлер бір ерде топланды. Күн тәртібінде шәрінің туристик инфраструктурасының инкешафы, семерелі ислатларының кечірілмесі ве етірімларының желіп етілмесі. 2017 сенесінің бірінші ярысында Киевге четелден тахминен 700 бин Мұсафир келді. 2020 сенесіне қадар четел туристлерінің сайысы елда 2 миллионға қадар артаджағы бекленілі. Нам потрібні в країну інвестиції. Мемлекетімізге ятырым керек. Бұл ятырымлар шу сырада туристик истиқбаліміздің инкішафына сарф етілмелі. Дүнияның бір чоқ мемлекетінде ғайры сафикелерінің 10%-ны туризм ала. Украина неге интылмақ керек олғаныны аңлаймыз. Що стосується капітальних проєктів, Микяслы лейхалар ақында айтачақ олсақ, мисал үшін Подол шәріміздің тарихи меркезі инжісінің реновациясы башланды. Бұның іле бұсіне пайтақтаки гидропаркының ғайрындан құруф лейхасыны тақдым әтежеклер. Она шу жүмледен Диснейлендке ошаған әгленчілер бақчасының құрыжылығы кере. Айырымның yok етілмесіне ilk адымлар Сауди Арабистанда қадынларға машина айдамаға рұқсет берділер. Мутенасип қанунны қырал салман чықарды. Монарх іш-ішлер назерлігі Малье Эмекве ичтимаин кешаф назерлігінің темселжелерінден комиссияны чағырмаға авале етті. Айдавжы шәдәтнемесінің қадынларға берілмесі еллар жатталап етілі. Әвел бұның үшін пара жезасыны ала. Атта апеске түші біле еділер. Хатырлатам Сауди Арабистан дүнияда ән консерватив қадын ватандашларының аман-аман бұтун салларда ақларыны сынырлаған девлет оларақ сайла. Бөлеліктен сайлавларда рей бермек аққыны қадынлар тек 2011 сенесі қазанды. Эрияда Аль-Наджа сукағы бойынша кетеміз. Вешімді айдавжыны беклемек ерінде таталарымны алмаға кетем. Өзлері кетсе, оларыны тұтып алырылар. Шының үшін өз күчіміздің ершіні япаға қарар бердік. Шымды салынға ел алдық. Машинаны мұқайт айдайым, ама пек яқшы. Шының үшін тіліке yok. Будивельник баскетбол клубу Киевның спорт сарайында Смоки Минске 51 60 асабы еле юткузды. Бөлелікнен киевлелер белорусларға екенжі енілмеден сон чемпионлар лигасында өз чықышыны екенжі ықтисаслы раунд басымағында бітірді. Тақымлар ойынны бір севиеде кечереді. Ама екінлейджей черегінде мұсафірлер Курушевның нетіджесіні өзлерінің файдасына чеверді. 17-8. Смоки Минскның ән фаал ойынжысы сырп Филипп Адамович олды. 15 ба, 5 ребаунд. Будивельникның америкалы Брэндон Филдс 13 ба, 5 ребаунд ве уч берув. Паристе пара азбары музейі олды. Бин елдан берле 864 сенесінден дарп этувнен оғырашқан ишхане кен публика үшін қапыларыны ачты. Қадими пара топлымындан ғайры музейде тапылған дефиналер или сандықлар сабық Фрэнк мустемеклерінден ғаниметлер атта пара азбарында ясалған метр эталоны тақдим етілежек. Серджелер үшін устаханелерді мақсус зоналарының олмасы көзде тұтыла. Андан дарп этув кетішатыны незарет етежеклер. Эцас ималят Париз женеби гарби қысмында ерлешкен фабрикада олғанына бақмадан топлам ақчалары вен мақсус меддалер аляда шернің мерkezінде япыла.
Құрметлі серджелер, бұл дақиқада бұл сонки хаберіміз әді дады чоу хаберлеріні сізлер Украин форум сайтында оқи білесіңіз UATV-лі олыңыз, сақлықнен қалыңыз көрішкенже.